Pozdrav pričaljubci! Pozdravljamo vas iz Dugog Sela, ali ovaj puta i iz okolice i povodom Dana noći knjige i godine čitanja u Hrvatskoj snimamo i drugu priču iz naše knjige Ono čarobno oko nas, a današnju priču čitat će vam ljudi iz Dugog Sela i okolice Dugog Sela, razne dobi, raznih opredjeljenja i nadamo se da ćete uživati u njihovoj priči. Čarobni oblak, Anita Kovačević. Tko zna koji put mala je Sara gledala u nebo, ali Popsija nije bilo. Beskrajna je tuga male djevojčice kad je ljubimac ugine, ali kad joj svi kažu da je na nebo otišao, onda je nekako lakše. Nije njoj doduše bilo jasno zašto bi njen psić Popsi radije bio na nebu nego s njom, ali ako je njemu to tako važno, onda u redu. Valjda mu je tamo bolje, tješila se. Samo da ga ugledam i u to se uvjerim. No njega nema i nema već danima i noćima, a Sara stalno gleda u nebo i neutješno plače. Počela je sumnjati u to što su joj svi govorili. Obriše suze jer se počela spoticati u hodu. Danas su s tetama iz vrtića krenuli u šetnju u Perivoj jer je zasjalo divno sunce. Žamor djece ispunio je zrak svojom radošću, ali Sara je šutjela. Kada su stigli do parka, djeca su se posvuda raštrkala, a Sara je sjela na kupicu i zagledala se u vedro nebo. Danas bi ga mogla vidjeti kad je tako lijepo, jasno i nema oblaka. Ponadala se i šapnula samoj sebi. Sarini su se prijatelji igrali, sunce je pržilo, a njene su oči sve više sudile. Joj, teta, ova mala opet plače, rekao je mali Nikola onom dječjom nemilosrdnošću i počešao se po raščupanoj glavi. A teta je strpljivo prišla Sari da pokuša riješiti problem. Pedagoški tim i roditelji uputili su odgojiteljice da Saru trebaju pustiti da isplače taj jad. Stoga su teti ruke bile djelomično vezane, ali mogla se bar pozabaviti drugom stranom Nikoline prijateljske zlobe i tužakanja. Dođi, Nikola, sjedi pokraj mene, moram ti nešto reći, rekla je teta jasno, a glas je bio miran i nježan, onakav kakvom se ne prigovara. Nikola je sjeo, strpljivo saslušao šapat tete Jasne, te otvorio oči shvativši Sarin problem. Znao je što znači imati psića. Imao je psa od bake i djeda i ne bi ga dao ni za što. Zarumenio se i otrčao se dalje igrati mrvicu posramljen, a opet ponosan zbog tetinog povjerenja. Sara je šmrcnula, obrisala nos u ubrz koju je dodala mala Maja i pokušala se smiriti. Naći ćeš novog Popsija, reče Maja utješno, no na spomen imena psića pokrene se bujice Sarinih suza. Sirota Maja zašuti izbunjeno sjedne na obližnju klupicu, prebirući stopalima po travi, da prekrije neodlučnost, otići se igrati ili ostati uz neutješnu prijateljicu. Je baš teško. Promrmlja Maja, diskretno prema teti Jasni. Proći će, samo treba vremena. Teta Jasna kimne glavom s razumijevanjem. Maja otrči na ljulje. Teta Jasna sjedjela u Saru, a Sara je bila zahvalna što ništa ne pita, ne grli ju, niti joj drži predavanje. Ostali su veselo trčkari, a Sara je plakala, nekad jače, nekad slabi. No u srcu uvijek jako, uporno zureći u nebo, iako joj je jarko sunce pokušavalo skrenuti pogled. Najednom zatrepće i jače raširi oči. Na nebo je doplutao pahuljasti bijeli oblak i zaklonio žarko sunce. Taman toliko da u nebo možete gledati i da vam je i dalje toplo. Sara je netremice gledala u oblak. Nešto joj se na njemu činilo poznatim. Oblak joj namigne
i presloži se tako da je oblikom nalikovao na Popsija. Iz oblaka Sara začuje neki glas. Sara, ne plači. Sve će biti u redu. Život se vrti u krug. Popsi bi radije da se veseliš i igraš s prijateljima, nego da si sama i da plačeš. Molim, ali imam još milijun suzica za njega, prošaptala je Sara. Što ću s njima? Evo kako ćemo, Sara. Reći čarobni oblak Sari i samo Sari, jer ga očito nitko drugi nije čuo. Čak ni genijalna teta Jasna. Malo ću te zamijeniti da odmorimo tvoje oči. To me Popsi zamolio. Imam milijarde kapi u sebi koje moram za nekoga isplakati. Dozvoli mi da ih isplaćem u tvoje ime za Popsija. Ali ti mi obećaj da će se onda nastaviti družiti s prijateljima i prestati tugovati. Nemoj da javim Popsiju da nisam obavio zadatak za tebe, jer oblaci ovakve čarobne moći dobivaju samo za čarobnu djecu u čarobnim trenucima, a čarolija se ne smije potratiti. Zar sam ja čarobna? Sarine oči su zasjale. Sva su djeca čarobna kad potpuno otvore srce, ponekad i neki odrasli. A tvoje je srce jako otvoreno. Što kažeš na naš dogovor? Samo ako obećaš da nećeš varati. Strogo će Sara, oblaku s podignutim, kaže prstom upozorenja. Milijun suzica i nijednu milijardu manje. Oblak se zagleda s ljubavlju u Sarin prijeteći prstić. Oblak se zagleda s ljubavlju u Sarin prijeteći prstić. Sara nikad nije vidjela ni milijun ni milijardu, ali oblak bi plakao 3 dana i 3 noći da ih smiri. Namigne joj i prošapće. Obećavam. Onda ja obećavam, mami, pozdravi Popsija. Naravno da hoću. Oblak poprimi tamno sivu boju, dozove nekoliko sličnih prijatelja i šaptom se nešto dogovori s vjetrom. Potom se iz oblaka spusti predivan topli pljusak koji vas temeljito i toplo smoči u tren oka. Tako brzo i tako nježno da se ne stignete naljutiti. Tete su okupile djecu pod krošnjama najvećih stabala jer nisu stigle pronaći bolji zaklon, a djeca su oduševljeno osluškivala kapljice koje su svirale po ljuljačkama, toboganu, penjalicama i klupicama. Posebne su bile te kapljice, kao da nešto žele poručiti. Čak se i teta Jasna nasmijala kad su djeca pokupila grančice iz okolice te počela bubnjati po stablima, plesati i pjevati dječje pjesmice. No najveće čudo tog čarobnog proljetnog pljuska dogodilo se nakon otprilike 5 minuta kad je Sara zaključila da je oblak ispunio obećanje. Umila je suze kišnim kapima, nasmijala se pa dograbila najbližu grančicu i pridružila se kišnom orkestru. Sara je ispunila obećanje i zadovoljno mahnula čarobnom oblaku. Pridružila se djeci i zabubnjala grančicom po ljuljački. Oblaci su se razmaknuli i zabijelili sve dok opet nisu nestali, a sunce je osušilo djecu i odgojiteljice na putu natrag do vrtića. Teta Jasna, pogledajte, viknuo je mali Nikola i pokazao na Saru. Sunce je napokon osušilo i Sarine suze, viknula je veselo Maja. Nije sunce, rekla je ozbiljno Sara, nego oblak, čarobni oblak. Djeca su začuđeno gledala Saru, ali samo na trenutak. Nije im bilo važno što je Sari pomoglo, glavno da je ona opet bila vesela. Kad su ulazili u vrtić, Sara je mahnula pozdravivši oblake. Nijedan više nije sličio Popsiju. Ali ona je znala da je njezina poruka prenesena. Milijun suzica ni milijardu manje bilo je dovoljno.